Tubahaye ikaze inshuti bakunzi mudahwema kudukurikira ku muyoboro wa Meaboss TV, umuyoboro bagezaho amakuru yizewe kandi acukumbuye. Nge mugiye kubana nitwe Eric niyo nkuru, mbahaye ikaze. Munyemerere duhere ku nkuru yashimishije abatari bake, inkuru yo kongera guhabwa inshingano kwa Jean Marie Gatabazi Vianney. Mu nama y'abaminisitiri yateranye kwa 16 Nyakanga iyobowe na Perezida Paul Kagame, inkuru dukesha Kigali Today yanditse ko uwahoze ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney yahawe inshingano nk'umwe mu bagize inama y'abakomiseri muri komisiyo y'igihugu yo gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare. Gatabazi yamenyekanye cyane ubwo yagirwaga guverineri w'intara y'Amajyaruguru muri 2017. Icyo gihe yarakuwe mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite. Muri Werurwe 2021 Gatabazi yagizwe minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, gusa nyuma y'imyaka 2 mu Gushyingo 2023 aza kuvanwa muri uwo mwanya asimbuzwa Jean Claude Musabyimana. Kuva ubwo ntiyongera gusubizwa mu nshingano kugeza ejo hashije. Munyemerere dukomeze n'iyindi nkuru mbabwire byinshi mutari muzi kuri iyi tariki ya 17 Nyakanga 2025. Uyu ni umunsi w'198 mu minsi igize umwaka, bivuze ko habura iminsi 167 uyu mwaka ugere ku musozo. Ni umunsi wahariwe ubutabera mpuzamahanga ku isi. Uyu ni umunsi mpuzamahanga kandi wo gukoresha emoji mu guhanahana ubutumwa kuri za telefone na mudasobwa. Ibi ni bimwe mu byaranze uyu munsi mu mateka. Munyemerere dukomeze n'ibyaranze uyu munsi mu mateka. Mu 1994 ingabo zari zarapiye zabohoye umujyi wa Gisenyi. Mu 1994 kandi Brazil yegukanye igikombe cy'isi cyayo cya kane itsinze Ubutaliyani penalty 3-2. 2014 indege ya Malaysia Airlines yashwanyagurikiye mu kirere hafi y'umupaka wa Ukraine mu Burusiya, nyuma yo kuraswaho abantu 298 bari bayirimo bose barapfa. 2015 abantu 120 baguye mu gitero cy'ubwiyahuzi cyagabwe muri Iraq, abandi 130 barakomereka. Mu yandi makuru avugwa mu Rwanda, mu karere ka Nyarugenge hafashwe umusore wari ufite ibiro 6 by'urumogi. Amakuru dukesha Igihe avuga ko ishami rya polisi rishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge ryafashe umusore w'imyaka 17 mu karere ka Nyarugenge afite ibiro 6 by'urumogi mu gikapu. Mu kwisobanura, uwafashwe yatangaje ko urwo rumogi yararukuye mu karere ka Rulindo yitwa ku Kinini, akaba yararuzaniye umuntu basanzwe bakorana mu kurucuruza mu murenge wa Kabuga, ndetse akaba yarabikoze ku nshuro ya 2. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali CP Gahonzire Werarisi yashimye abaturage batanze amakuru, anashishikariza n'abandi kujya batangira amakuru ku gihe igihe hari aho babonye amakuru yahari ibiyobyabwenge. Mu magambo ye yagize ati, polisi y'u Rwanda iraburira abantu bose bishora mu bikorwa byo gucuruza ibiyobyabwenge kubireka kuko amayeri yose bakoresha yamenyekanye. Abantu bakwiye gushaka ibindi bakora kuko nta cyiza cyo gucuruza ibiyobyabwenge, kandi umuntu wese ufite umugambi wo kuroga abaturarwanda abaha ibiyobyabwenge ntabwo azihanganirwa. Amategeko avuga ko umuntu wese ukora, utunda, ubika, undi ugurisha mu gihugu ibiyobyabwenge cyangwa urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo mu buryo bunyuranyije n'amategeko abakoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo cya burundu n'ihazabu ya miliyoni 20 ariko itarenze miliyoni 30 iyo ari ibiyobyabwenge bihambaye. Eric niyo nkuru, Meaboss TV mu karere ka Nyarugenge. Munyemere dukomeze n'amakuru avugwa hanze y'igihugu. Amerika yohereje muri Eswatini abanyabyaha banzwe n'ibihugu bakomokamo bitewe n'uko bari babangamiye Amerika. Minisitiri w'umutekano w'imbere wungirije wa Amerika Tricia yatangaje ko aboherejwe bakomoka muri Vietnam, Jamaica, Laos, Cuba, Yemen bakaba barakoze ibyaha birimo gufata ku ngufu no kwica. Eric niyo nkuru, Meaboss TV. Munyemerere subikira amakuru twari twabateguriye, tubararikire kuza kubana natwe saa moya zuzuye. Tunashimire mwe mwese mudahwema kubana natwe. Nge Eric niyo nkuru, ndabashimiye.